Ayo mose sekarang. Okuyazi ukuthi asikhandana ibillion uJohn uqalisa hluko sesine verse 20 uma umuntu esho tuyamthanda uThixo kodwa zonke umzalwane wakhe lo muntu ungamthanda kanjani uThixo ungazambone lo wazana uhlulwa umthanda umuntu ohlala naye le ncwadi isimangaliso iBhayibheli likhuluma into ehlelethepha libuza ukuthi ungathi uhlulwa umzalwane omunye ohlala naye isonta naye uthi uthanda uThixo ungamazi ngomadala unamanga uthi ubamkhulu ibani moya njengemoya semende senihlwaniswa yini manje njengeyihlabathi zolwandle yayi ihlabathi sihlangene njengamatshe senihlwaniswa yini uyazi umuntu mayinibuka ukhona into eyisho omunye umuntu mayinibuka unibona nihlangene nifana nehlathi thi ihlathi mawubuka ulibona nihlangene ubona kude ukuthi hawu ubona masuseduzana hawu alihlangene isihlahla lesihlahla siyimele kodwa mawukhanga kude ubona ngathi into eyodwa ihlangene msanike eManazaretha ukufana nehlathi ngoba naye nizoba ihlathi anobambisana niyanxaka ngoba emgidini nigida nonke kanti anizwani nibe kulena odwa nigide kanti anizwani umgido wonke nje kusasa uzobona nizobe nigida nonke kodwa anizwani amagquba bafuneka amagquba esontweni lokuzondana kufuneka esontweni ngoba inkinga kunina eManazaretha angazi noma niyana yini kepha mina ngithanda nonke ngokuthanda olinganayo angazi ukuthi nina seneyana ngoba kwenzidlani yini into efanele uyikhumbule Mawula ukhumbule ukuthi mhla ufika la uzokwenzani walethoba nobanye la bafika ukuthi bathunywa bakubo bazobakhulekela bazobakhonzela bafike ngephupho bathi bahleli kabi la behle khona bazobacela intethelelo manje wena masudoza ubhekisalena ke leyo ntethelelo sokubacelela yona isishone yiphi bona kanjani la bekhona ngoba usenze into abakuthuma yona